Danas je došlo do još jedne diskvalifikacije u Zadruzi. Utrčalo obezbeđenje i došlo je do neviđenog loma. Na porodičnom sastanku izbio je opšti haos. Nakon svađe sa Martinom Petrović, Stefan Mihić se obrušio i na Marka Osmavčića, pa je potom udario Nenada Aleksića. Takve pičke od drugara koji su uz mene, sa kojima delim hranu, takvi su mi pičke i lige, rekao je Mihić, pa je potom ušao u sukob sa Ša. On je manijak, rekao je Ša. Znaš li ti koliko sam ljudi prebio u životu? Drao se Mihić, pa je potom udario Ša. U jednom trenutku se tačno videlo kako ga Nenad drži za lice, a Mihić nije mogao da se obuzda, pa je udario šakom Nenada u glavu.